Uba Martle Mukhim UMDC Kamaukenro Constituency, Ubalongro Ukultong Ubalaya Konik election ahaja apulai, Naka Party HSBDP, Ulakadaw Bakadaw Ushadam Hakanika election, Kadinakadaw Batrekam Kabor Pisa Hakanika constituency. Ulakadaw Banakalian Chung Ulatwe Shitom Nakabentakanik election, Henry Law and Poishakathong, Namabakadan Kajing Tepisa Kikertong, Hakanika constituency, Kabalalongum ke Eriong Erngit, Kabalabanya Kajing Mujibel Kat Jangibabon. Ulaang ba anam kinot ang UMLA ba upinan kampisa Henry baro hiki ketong kibala Erong hakani ka election binang syudap kila edon ketilang. Ngimla alay isu hakani ke cuk nomor ki babon ki kandidat kile penan kam da bor jong Pisa. Te ngim dai bang ngim yo lu ni dehi bakwa banjang halot jong anorim bat kene ke norim kami de kicin bat kicin kami runa ke norim ten reka ni ka cing the Pisa jong ki kandidat ke belong kum ko usau ke belong kum ke Eriong erlang tri ka panut ke cimut ke perkat jong ki beliau ke cing syakat bengidang yat banyakan bas ha pok konstituency ka jong ke cing klain cumi ka lawan bahasa kematan resi asli swa penwan asli tap kadang ke cing her cran ke kadau ayu nimpat la bantip ha ke cing mudur jong babon ni ke de ke bor jong ka Pisa